dan. Mislim da prilikom našeg prošlog sarađivanja s mog ličnog učešća tu u Makedoniji, mnogo od vas već zna, ja sam bio direktor Ljubljanske berze, prvi put sam bio tu u Makedoniji poslovno u 2000. godini, tad smo postavili trading sistem Makedonske berze i prošle godine, od početka ove godine, sam se pridružio Trilovu Investment Fund, znači otvoreni fondovi, imamo više nego 700 milijuna eura u upravljanju i zadužen sam za digitalizaciju i za prelazak u elektronski biznis gdje god, kako god. Takva je naša definicija, uopšte ostavljamo sve opcije otvorene. Vanja me zamolio da kažem par riječi o blockchain tehnologiji. Ja sam stavio naslov Simplified, not for dummies, Simplified, tako da vam stvarno pokažem kako će se mijenjati posao koji sad u financijama radimo, kako će biti drugčiji kad će ta tehnologija dobiti svoje mjesto u našim sistemima. Kao prvo, želio bih vas dva pitanja vam postaviti, molim vas da sarađujete. Koliko od vas ume da koristi mobilni telefon, ovaj smart, taj gizmote? Ruke, 2, 5, skoro svi. Ko od vas zna kako radi? Evo, to je glavno pitanje i kod blockchaina. Blockchain je tehnologija koja je tehnologija koju moramo mi koristiti. Stigla je do razine kako mi sad ne znamo kako telefoni rade. Za 5 godina svaki od nas će imati tu tehnologiju, koristit će je, možda i neće znati da je koristi, ali bit će prisutna u našem poslu. I bit od te tehnologije je tome da se bavi verigama, transakcijama, gdje sve što se skuplja informacije o nekim transakcijama stavlja u blokove i ti blokovi se sastavljaju dalje i sve je stavljeno otvoreno u javnost, pošto je enkripcija tako dobra da ne može niko drugi da čita te podatke nego mi sami. To je ovako generalno vrlo jednostavno opisano, ja ću kasnije vam malo više objasniti kroz primjere koje ću vam dati. A ono što se svi plaše je ta enkripcija, kako su ti podaci varni na tom omrežju ili kako ih mi dijelimo i u biti ako se zakodiraju ti podaci i uzme se kao lozinka obične između 500 riječi iz Websterovog dictionarya, traje 600 godina da se dekripcija uradi ako znate kojih 500 riječi bi moglo biti korištenih. To znači ako se ne zna, to su 1000 godine sa sadašnjom tehnologijom, to znači mene baš i ne brine ako će neko za 200 godina da otvori jedan paketić koji sam ja negdje slao. Tako da sad tehnologija je te stvari rešila koje su nama nekada u financijama bile veliki problem kako napraviti integritet svojih podataka, kako sačuvati ih samo za nas ili za naše partnere. I tu se otvara to novo polje za inovaciju, kako možemo naš posao raditi drugčije ili da smanjimo trošak ili riziko. Jer riziko, svi znamo, to je samo skriveni trošak u budućnosti. Sve ostalo, kakve druge definicije rizika su potencijalno u našim transakcijama uvijek, onda se kaže opportunity, ali tu treba biti vrlo oprezan. I bit blockchaina će biti u tome da ćemo reformirati naše poslovne mreže koje imamo u svim možnim oblicima. I može da bi to biti neka distribuirana mreža gdje sarađujemo sada, to bi možda bio sada primjer kako radimo u bankama sindicirani kredit i kako dogovaranje između banaka se radi. Ili može se promijeniti centralne sisteme koji su sada jedna tačka s koju moramo svi da idemo zato da se osigura ta integritet svih transakcija. Blockchain to rešava na drugi način i možemo i bez takvih organizacija centralnih. Ako imamo neku liniju više aktera koji radi sekvencijalno u transakciji, sa blockchain tehnologijom može se to promijeniti i da nisu više ni potrebni u tom lancu. A da se vratim prvo na ovaj distribuirani sistem.
Vjerojatno znate kako radi, ne znam, ako ja uzmem kao poduzeće neku kreditnu liniju sindicirano 4 banke, prvo da prođem kroz taj proces, one dogovaraju uslove u ugovoru, to s jedne strane, s druge strane, to svaki se svakom razgovara, onda se usaglasimo, potpisujemo ugovor, crpim prvu tranšu, sad sljedeća tranša opet počinje taj krug naokolo, jednom bakiru drugom, jedan ima jednu valuaciju, drugi ima drugu valuaciju i opet neko kao urnebes oko toga. I generalno, problem je ovako, otprilike ovako, svaki sa svakim, zovemo se malo po telefonu, pričamo, slušaj kako si ti stavio taj parametar, zašto kod tebe izađe 4, a kod mene 3, i na taj način to dogovaranje se rešava. I to svaki put, za svaki put, svaka tranša kad se crpi, ponovo se to radi. I u tom dijelu dođe baš blockchain kao tehnologija. To je, sad ću objasniti na ovim blokovima sa vaše strane, sa lijeva prema desni. U blokove se spaja više transakcije i stavljaju se u jedan blok koji iza sebe može se reći kao jedna odluka. Znači, ako su tu sad smo pričali prije o 4 banke, one stavljaju u isti blok svoje konfirmacije ili dokumente sa kojima se pokazuje da sam ja ispunio uvjete kroz, ne znam, neki EBITDA koji treba da imam kao poduzeće ili kolateral koji sam stavio, dokument koji dokazuje to da sam ja stavio kod jedne banke kolateral, a sve ostale banke trebaju to znati. I te informacije od ovakve transakcije kod svakog tranše, kad koristim taj kredit, zapisuju se jedan blok i ti blokovi se ovako spajaju u jedan dugačak lanac. Sve to zaštiteno je enkripcijom, tako da samo oni koji smo uključeni u to dogovarane možemo to vidjeti. Mogu biti jedni dijelovi i privatni za svakog od nas, ali mi sa naše strane znamo koji su dokumenti u njemu. To znači da imamo jednu podijeljenu bazu, zajedničku bazu te transakcije sa svim dokumentima koji su potrebni za to odradi. I sad enkripcija to je jedan dio tehnologije koji se tu koristi, a drugi je time kako se ovi blokovi spajaju zajedno i ti blokovi su distribuirani. Svako od nas ima cijeli lanac. To znači da ja kod nas, u našoj firmi, u našoj banci vidim sve podatke koje po dogovoru mogu da vidim o tom sindiciranom kreditu i tako se svaki put spaja i ide dalje. To znači da to dolazimo u neku šemu gdje više nema toga traženja informacija, sve je na mjestu i time bitno se smanjuje vrijeme koje trebamo da napravimo takav dogovor, vrijeme da ispunimo sve uvjete, dokumentacija je sve u jednom jedinstvenom datoteci koja dodatno ima još i mogućnost da je programabilna. Takav blok može imati unutra instrukciju kad kaže kad je uslov, ne znam, EBITDA ispod 4, može dupla rata i dupli obim kredita i odmah kad su ti uslovi ispunjeni, banka koja je na redu da da taj dio novca, automatsko može puštati pare. I to je, sad imamo s jedne strane cijeli lanac svih transakcija, uz to isto vezano sve dokumente koji idu uz to i instrukcije za sljedeći korak koje treba da se provedu u smislu izvođenja te transakcije. I time se dobiva izvanredna brzina, preglednost, smanjuje se riziko i nekad dogovaranja koje su mogla u prošlosti trajati po danima, mogli se sklopiti i za par minuta. Posebno značajno na taj način ako vi radite preko granica, ako radite sa nekim mladim poduzećima, sa nekim firmama koje nemate mogućnost, nemaju tu sposobnost da se bore protiv banaka ili sa bankama koji imaju svu tu logistiku i ta brzina u svakoj financijskoj instituciji omogućava da ide u biznis koji do sada nije ni bilo. Ako dajete mikrokredite do 5.000 eura, vi ne smijete potrošiti više nego pola sata da taj posao odradite. Ako ste trošili više nego pola sata, taj kredit više se vam ne isplati.
I tu su ti nove mogućnosti kako se može taj posao odraditi. Isto tako imamo sad centralni clearing, a može se to raditi distribuirano i u nekim manjim dijelovima poslovima, posebno u derivativima, transakcije se mogu obavljati sa manje rizika, to znači da svi ti učesnici trebaju manje kapitala da imaju u svojim balance sheetovima i sve to napravi nas efikasnije u tome što radimo. Dodatno, ako pogledamo taj proces na tržištima kapitala, na razvijenim tržištima, sa lijeve strane imate baš tržište i vrlo brzo dođemo do clearing membera i clearinga gdje se novac već sada vrlo jednostavno netira i izmenjuje pozicije, a sa druge strane lanac post-trada gdje se prebacuje na globalnoj razini te pozicije užasno je dugačak i neefikasan i uz to ima i puno rizika da stvarno ima u hartije tamo gdje se očekuju u tom momentu. I takvi sistemi mogu se sa zgornje strane napisati na taj način da ide kroz svakog sljedećeg u jednom lancu i svaki zna samo informaciju koju je dobio i daje naprijed. I ako sve stavimo na taj blockchain tehnologiju što je nacrtana ispod, svi mi dijelimo taj shared ledger, kako ga zovu, knjigu transakcija, knjigu pozicija, imamo svi zajedničku. I kad ovako stavite sve gornje aktere u istu tehnologiju, odjednom ustanovite da ne trebate baš više svih njih, svih onih koji su između tačke mog clearing agenta i settlement agenta i sljedećeg na kraju, oni mogu direktno taj posao završiti. Tako radi Bitcoin, vi vrlo brzo možete prebaciti pare sa jedne strane svijeta na drugi stran i u tom dijelu to je izvanredan dobar i efikasan sistem plaćanja. Lično ne vjerujem da je dobar način čuvanja vrijednosti novca, ali kao plaćni sistem to je jedan najboljih na svijetu. Tako da ovi što su sada u ovom crvenom okviru, to su svi ti koji će se plašiti u budućnosti, koja je njihova dodana vrijednost, sigurno nije u transakciji. Može biti savjetovanje, može biti neka dodatna informacija i svi ti koji su u tom boksu morat će istražiti koja je njihova budućnost za 5-10 godina i gdje će oni pronaći svoju poziciju. Ako dođemo, možda je primjer što je bio danas već Agrokor pomenjan, mogu i reći i baš tu firmu, menice IOU na engleskom u raznim oblicima. Firma koja kupuje, izdaje menicu, menica se preko faktoringa prebacuje do faktoring firme ili čak do banke. I u tom lancu praktični ti koji su prodavači bili od Agrokora uopće nisu znali koji je status menice koje su prodali naprijed, a bila je regresna, to znači da faktoring je uvijek mogao potražiti od njih da se naplati nazad u vrijednosti menice. To znači da faktički rizik je ostao, samo su likvidnost rješavali, a riziku naplaćivanja uopće nisu uspjeli riješiti. A sa druge strane, regulatorno, što su na kraju lanca uopće nisu ni znali što se dešava, pošto to je bilo rečeno bilateralnim poslovima, a i niko ne želi, barem neko od nas u Sloveniji, da sve kaže regulatoru, pa da tačno sve podatke u transakciji stavi u public i da svi sve vide. Sa blockchain tehnologijom napravio bi se takav blok koji bi rekao to je mjenica i kad bi supplier dobio, on bi bio zapisan kao vlasnik. Kad bi prodao naprijed u factoring, tamo bi factoring bio, a bi bio zakrivana informacija kasnije za dane, za banku ili za regulatora ko je faktički onaj koji supplier bio i na taj način bi se exposure video bez toga da se otkriva bilo koju drugu poziciju, a sa druge strane supplier uvijek bi mogao, pošto to je zajednička baza koju imaju, vidjeti koji je status, da je bila naplaćena ili nije. I puno lakše bi im bilo vidjeti da neke menice nisu naplaćene ili postaju rizične ili se konvertiraju
i tako se cijeli životni dob menice bi bio u jednoj datoteci u, ne znam, 20 blokova koji bi bili meni cijelo vrijeme dostupni ako smo u takvom sistemu. To je neka nova paradigma kad dijelimo zato da imamo manje riziko, bolje transparentnost, ali još uvijek zadržimo svoju privatnost. To znači, blockchain su 4 komponente. Jedno je taj podijeljena baza transakcija, shared ledger. Drugo je vrlo snažna kriptografija koja nam potvrđuje identitetu i privatnost nam garantira. A treća je konsenzus, to znači svi oni koji smo u tom lancu, koji ćemo to koristiti, moramo se dogovoriti da to priznajemo i da ćemo stavljati svoje blokove u taj lanac na način da je svima život bolji. I četvrta komponenta je to da je shared contract, uslovi toga kako se izvodi taj blok i šta iz njega proizlazi, već su ukodirani u njega. To znači kao da bi se ugovor prebacili u program koji ima kao neki robotić ide po našim sistemima i sam se sprovodi. I sad kad ja mislim da gornji dio više nije pitanje, to je tehnologija izražena, imat će svoje nastavke u budućnosti, sad pravi razvoj se radi na donjem dijelu. Kako napraviti poslovni modele koji će koristiti to izmjenu informacija, kako ćemo kapitalizirati na tome i kako to se staviti u neki model gdje će biti potrebljivo u širokom korišćenju. To rade, crowdfunding to koriste, Bitcoin koristi takve situacije i svi koji trebaju što brže da odrade neki posao koji bi inače, ako ide klasičnim modelom, bankarskim modelom, uopće ne bi bili izvodljivi, pošto su ili sume su više male, ili nema povjerenja na neku daljinu, ili su neki sistemi nisu dostupni svima. I u tom dijelu ja vidim i najveću prepreku za budućnost. Naši regulatori su uvijek tako i posebno u našem području, ja ću reći u ovom području jugoistočne Europe, vrlo su backward looking i gledaju više za sisteme koji su bili sposobni savlađivati i radi se ono što je dozvoljeno, a ne što je moguće, pa da nije van nekih dozvola. I u tom dijelu ja mislim da ćemo imati puno problema u vođenju takve logike regulatorno, da znamo onda kad imamo takav blok u ruci da možemo na sudu da prođemo sa njim, da ćemo dobiti te rezultate koje nam taj blok i garantira. I tako da blockchain tehnologija kao takva dolazi u hartijama od vrijednosti i u financiranju, nedvomno to će nam svima promijeniti kako posao radimo. Definitivno se mijenja način kako se čuvaju zapisi o nekim događajima, ugovori kako se zapisuje, prilike kako kola prodajete, onaj certifikat u vlasništvu kola, chain block tehnologija je idealna za takvo, da svaki put kad vi kupite kola vidite tačno kad je bilo servisirana kola, koji je kupio, prodao, da li je bilo nekde popravljeno i sve to. I samo kad kupite kolit dobite i taj lanac. Dobro, ako ima 500 blokova onda možda i da ne kupujete ta kola, ali ako vrlo lako možete kad god da provjerite da su ispravna, odnosno šta se dešavalo sa njima u prošlosti. I ako ćete imati takav blok, osiguranje će biti jeftinije, pošto zna se kakva su kola ili servis će vam nuditi nego jeftinije. Sve ta industrija će se vezati na tu informaciju kasnije i iskorištavati sve to u svojim biznis modelima. Tako da u tom momentu, stvarno to je jedna od tehnologija koje verujem da za 5 do 10 godina promijenit će puno tih modela kako sarađujemo. A digital currency i to je onako već sada funkcionira i to je jedna tačka gdje je to otišlo već u upotrebu i mislim da ćemo i danas čuti primjere koji su u upotrebi već danas i možete danas koristiti tu tehnologiju. Mada vi to i ne znate pozadnje, vi vidite jedan screen koji je super, a pozadnje je novi model kako neko prikuplja novac, ali biti tehnologija ona koja je to obezbedila, sad je samo potrebno je iskoristiti sa naše strane.
I ta lista svih tih mogućnosti kako da se to koristi je stvarno bezgranična. Svaki mjesec dana kad se to gleda vidimo nove potencijalne upotrebe. Jedino što je sad problem da ne znamo tačno koja će preuzeti neku vodilnu poziciju, koja će biti u smislu upotrebe, ona gdje ćemo investirati u nju kao korisnici te tehnologije, ne kao investitori u firme. Pričam tu o investiranju u te startupove, pričam o tome investirati u svoje timove koji rade tehnologije u bankama, one koji razmišljaju kako treba banka raditi za godinu ili za 5 godina naprijed i vidjeti gdje se nam sve to mijenja. I unutar banaka, primjerice, kako se, kreditni odbor daje saglasnost, koji su dokumenti u kreditnoj mapi, sve to se može vrlo lako sa tom tehnologijom odraditi unutar banke. Ja vidim ono što trebam da vidim, ne vidim ono što nije. Onaj koji je nadzor u banci vidi sve, može vidjeti da su svi blokovi tamo i taj programabilni dio napiše koji dijelovi kada moraju biti unutra, da može odbor za kreditni da odlučuje o tome u jednom klijentu. I neki proces možda koji sad traje 14 dana, skratit će se na 3 dana, 4 dana. Što? Za svakog tog opet će biti jedan blockchain koji će odraditi taj posao brže i to će stvarno biti dinamika puno veća. Ja možda sam vas razočarao što nisam više pričao o tehnologiji. Ja mislim da je po ovom principu da ne znamo šta je unutra, kako ne znamo više ni muškarci tačno kako kola rade. I ja mislim da je u tome bit da sad na nama je da razmislimo o organizaciji i kako da iskoristimo to u budućnosti. Tako da mislim da to nije nešto više što će možda doći. Tu je i koliko ja sam čuo i postoje neke programerske grupe i u Makedoniji koje rade na tim projektima.